kamit khat hendu tarik nailar araja arpaulai. Kaseng henyo tap youth council jong ka sumer unit kala yo abat lai sumo ki khar muslim ki bawan rung sha Meghalaya klam ki kot kisla ki bakam baki themu banle chna pandal she Shillong. Kaseng kala pan phai kala biang ye ki muslim ki badon kumba lai phongut ai sha Assam. Hadin bakim don ki kot kisla ki babiang ki bala su bajur bakila bandai bashuan rung bean bat ke babu ye udak jengkeli she ai bat kumno ka trekam ke infiltration check post habernihan. Yagani gajing talasi layalam usamla Gabriel Kalingdo ubadai u General Secretary ke HYC Sumer Unit. Majoy, bat kali lah dawan kali, bat kali. Hei, tadi kerana? Bet, setai, cek langsung tu. Gila gerung, sumirung tu. Ya. Go. Bon. Ka khandu tarik agas arajar pulai. Ka HYC umiam circle kalayo jingtep ba kidan ki kharpoi ai khar bangla ki balalaj na bornihat checkpoint semkot kamsla na kaliang jongi nila yale system ba yin up yaki ani halat umroy ba nila ayo ban bat yaki kumba post teng ye andang nila ayo bat ani halat umroy nila penian yaki ban ilapan ban kita jadi na kaliang jongi ki damla ban peni satyai kot isla ba ki dekhar kidan kumba arsan lai thomot e ba wan sene ba buat nek seselong jing tmu jang ki ngimtep dari na kaliang kaseng kum karukom terikam jaga sagi ngim ailat lada hip dan kot kesla mentakas ngi ngilayo ban terikam lang daka bat ka umiam police station aba kila adon lang bat ngilayo bat lang nang ni syakmat ni tentu bat ngi kran syai ba nakaliang kaseng inom ailat yano iki kharpoi ai ki brio barjal lagi bakram kot kesla manwan hanya rijongi nang ni syakmat ngin lek be kabran kam bad harket hordang inum ailat yiki barjal lagi bakram kot kesla ka khadru tarik agas arajar pulai nakaliang kaseng HYC umiam circle ilayo jingtiap ba kidan ki khar bangla ki balalaj kena bornihat checkpoint ba ki klem dan kot kesla gilayale system bani up yaki hani halat umroy
ban ila yo ban bat ini kita khar kumba spau steng ai mentaka jamiat ban anda gila yo obat dia ki na pan ka kot kaslah dari ki klem la ban